Dumugi tim penyuluh Kecamatan Gianyar Presida malih ngelimakang mangnane akeh semeton-semeton tur maning. Nah, para dadya sane wenten ring utamane riki ring Kecamatan Gianyar tur maning Provinsi Bali Presida taler malih ngelimakang sekadi puniki manon enten sekadi buta dadosne nenten Presida uning ring prestasi duwene aduanen punika wenten kegiatan sekadi puniki sampun becik pisan mugi ke depane Presida sareng sami iraga jegang melarapan antuk diki sane pitih untat wantah para musuk semua sane aturang titiang mantuk sesarang sami ring penyuluh Kecamatan Gianyar. Nggih semua.